Hei ki whera ia ke moa te kere i a tawhatu ufu i tane vai o loka e tu i alere. Pe hei ki halamu mo i vai te hahai o te parokia o hifo. Ko te uki i whaingata apene e whelawei mo nātou i te lolotonga te waha aini, uhi pē ko te vai e lau e ihi e uri whai ke he te vai, pe e manu whai ke he lewa te vai. Ko ia ne matou olo ai lewa o kumi te mooni ki te hahai o hifo i te uloto koro. I tamana ki fuku ko COVID te ufo i tane te whepe fuku mutu utu yo. Pa au mana ki ko te whahela ani ko tau mātou ani hifo nei. Ko lang te au pe fuku te whahe ko viero ato ufo i tane, pe lang te ko viero pe fuku pe mo te u tuyo ana tufak mai te vai ki a mātou. Punu mauri fuku i te awa hifo a te kaipamu, kua lanu pera pe te vai. Pe mo te mara hifuku te mamano a te savere. He ko te u whahe fuku ani mo le whaale fuku te mauri te hai, ta whitola i te uwa wahani kosi. Ne palalau mai fuki a soane mote i te uhinga ae o te motu maa. Ki te hawhaki fuki o tō mauri, hawhaki o te matātai, hawhaki te whahe whakamaa. Pea mo te whahe whapefu la aia a ki te moiwai a tātou. Pea ka paula e whai te upalalau i ea ka mole tokanga ia e nātou e tonu ke taupau ki te uwhahe eia. E tō mau pefu anai tō ununu a kovi eia. I he mau anai hoi tae mahaki, i te haai. Maovi te utane, pēr ko te ahawhuri ma utuai te vai, mo sio i whuki te whakamoko. E maarere i pēia, pēr mai no tūwhuki maarere i pēia, koni pēr ata ko whakamone a whakahatu i te puani. Hei, puna mori te lau mai i api vaitupu mo vailara, pēr ko hau te pēr ai te vai, pēr ko manwhaito. More rei au pokatātu na te puana, koni whukira mau ai ovi te uwhoi tane, koe ako os whakatu, rere i pēia. Ka paune mole arutahi te umanatua te hahai, kua i whakatahe pē nātou e mole whiala lewa ke tūtamaki e he tahi ko te uhi, kua tō mahino pē ki te ulelei furi o te vai, tona lanu mo tona mangoni. Pea longa te umanatu furi mo te tuania furi a te hahai, e tonu ke tō iloi ko te vai a te teritoare e sivi i te haufuri e te kaungaue a te EWF o tokoni ke te Service Laboratoire o SIA.